Christians. Akiria kaunti-ini ya Kirinyaga mwandiki mukaru ministry-ini ya ugitiri wa thiini Karanja Kibisho augite muroto munene wa ngwataniro ya NASA ni kurehe githagathago bururi-ini na gutharario thii wa na mbere. Tunataka tuseme Jumanne tuliapisha rais na akasema yeye mwenyewe Jumanne marks the close ya campaign and electioneering period. Kibisho nĩoririe Kenya guikarania na thayo na gwithema gucogerwo ni ateti na mithingi ya kinduriri niguo gutigirira urumwe na thayo wa bururi-ini wa gacira. Watu wamefungilia provocation kubwa, ile prophecy ya doom that Kenya will burn, that Kenya will be no more, that this country will be worse than Rwanda, did not come to pass. Ndumiriri oteno niyo irarekererio ni mubunge wa Mathira Rigathi Gachagua akiuga mikana ya Raila ni mihituke ni mahinda. President wa Kenya Uhuru wa Kenyatta ni arehitithirio na chapter turahinga no horo cio rathira na gutiri horo ngituraria wa githurano kia mwaka wa 2017 githurano ni kirathirire. Oho Gachagua ni augite igerio riothe tariri ni mugaro wa watho kuona gutiri handu gatiba ya bururi itikiritie bururi gukorwo na atongoria eri. Miario ni yukite riria ngwataniro ya mung'ethaniro NASA iruguritie kamiti ya kurumbuia uhoro ucio. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Ngugi wa Gatua.